Kada se nešto uspješno događa već 5. godinu, to gotovo da postaje tradicija. Tradicionalno je postalo najveće okupljanje ronilaca u regiji, ronilačke igre, ovdje u Šimunima na otoku Pagu. To natjecanje u vodenim disciplinama svojevrsne su igre bez granica za ronioce. Granice su bile obala Šimunskog zaljeva i kristalno bistro more koje se početkom turističke sezone na 3 dana pretvara u arenu vodenih sportova. Šimunski zaljev je odličan zato što je zaklonjen od većine vjetrova, zaklanja spunta, more je plitko, tako da se vrlo brzo zagrije i pogodno je za održavanje ovakvih evenata. Dodajmo tome i relativno malu maksimalnu dubinu koja natjecatelje čuva unutar sigurnosne krivulje ronjenja i igre su mogle početi. Ronilačke igre se sastoje od 4 standardne discipline koje smo prakticirali od početka. Znači imamo plivanje perajama, imamo podvodnu orijentaciju, imamo gađanje podvodnom puškom u metu i podvodna mozgalica gdje se slaže zadani oblik. Zatim smo prošle godine smo uveli natjecanje u akvaparku gdje je bio cilj kroz plutajuće prepreke u što kraćem roku preći stazu. I ove godine smo proširili sa dodatnom 6. disciplinom plivanjem u otvorenim vodama, znači plivalo se na udaljenostima od 1500 do 3000 metara. Iako se sve odigravalo u sigurnim uvjetima, zbog nenadanih situacija i igre je budnim okom nadzirao medicinski tim. Mi smo ovdje radi sigurnosti, znači da bi ronilačke igre prošle u sreći i veselju i bez ikakvih problema i ozljeda, i ako dođe do nečeg sitnoga kao što su nekakve sunčanice, dehidracije ili nešto što ovako očekujemo na ovom lijepom eventu, onda sam ja tu da pomognem i da sve se lijepo završi. Događaj koji okuplja najviše ronilaca na Jadranu postao je za ljubitelje mora i dubina mnogo više od sportskog nadmetanja. Sretan sam zato što svake godine imamo sve više ronioca i što je nama najbitnije tu sve više natjecatelja. Ronioci su prepoznali da su igre zabavne i jednostavne i da su idealne za dobru zabavu. Ove godine imamo ronioce iz Slovenije, Hrvatske naravno, Bosne i Hercegovine, Srbije, čak i iz Makedonije. Svake godine dolaze i neke nove ekipe iz tih krajeva. Svi oni, ekipno ili kao pojedinci, nastojali su odnijeti pobjedu u što više disciplina. Staza je zahtjevna, ako nemaš dovoljnu kondiciju. Na početku izgleda kao lagano, brzo se krene i onda taj crveni putač nikako da dođe. Bila je podvodna mozgalica, a super je, treba na dubini riješiti problem, malo mozgat, nije lako, ali evo, išlo je. Ovo je bila podvodna orijentacija, jedna evo, malo od uzbudljivih igara, a našli smo evo iz prve vovu, trebalo nam 2,5 minute. Gađali smo podvodnom puškom u metu, bilo je dobro, znači treba se otplivati do čovjeka koji drži pušku, on sve to pripremi, spustiš se dolje, umiriš koliko možeš i okineš. Sadržaja nije manjkalo niti za promatrače navijače. Ima akvapark, to su kao jedne napuhače gdje ima tobogana i penjalica. Šetam pesek, pa se kupam, pa idem na akvapark i svašta. One najzagriženije natjecatelje koji su došli do pobjede na putu do bogatih nagrada još su čekali brojni izazovi. No nagrada za sve prisutne bili su splitski TBF-ovci i vatromet nad morem. Uapšu vari, vari, i lutaži barbari, i glupi političari.